Indicação falsificação de documentos veterano registrado 2003 Iha Raiwa. Tinan 2023, Senhor Pedro da Costa Lelan husi órgão número 8 hatama kesa hasoro suspeito na insenolo racing ida. Tambah indicação halo falsificação documentos veterano Iha Raiwa. Tinan 2023 tuirla los halo na julgamento coletivo ba arguido na insenolo racing ida no mosrona testemunha husi Conselho Veterano Raiwa. Mai ba adia dalla rua horizon juiz la completo. Iha dia 19 de dezembro, Tinan 2024. Foi em halo primeiro julgamento coletivo de halo audição. Ba arguido no inquirição ba testemunha. Julgamento coletivo ne takaba público. Iha julgamento coletivo ne la consegue halo alegação finais. Honu ne agenda alegação muda ba fulan janeiro Tinan 2025. Husi jornalista APV 23 online news hodi ita barona hamutuk entrevista badak husi Senhor Pedro da Costa Lelan hanesan kesojo. Mas kon han sabe algen tamu prisão babe ida be politik ni an haunen aku selai. So Jose da Costa maka tam tinan tolu iri an saya. Ne tapo. Yang polu den tapo tahanan politik ko. Mas ya resu haunen lai. Okay. Ne maka uen ami kuli ina ba tinggi halalos dia. Mais ou menos sei mak hal falsifikan. Katua seri ida veteran ne. Sir la sala ida. Akhir lah tene. Tapi ita lebih la falsifikan. Hau kuinese ema na be mak uluk la hamu tu hau. Hau kuinese nia. Han se juli kwel hau kuinese nia. Yakobus Pino na kuinese nia tambah nela o hau. Ni organ itu nia kuinese nia. Ho ida be narada polisi ida naran je ni heli ida naba hau kuinesnya los haunya alin kan sana maun baze uluk organisasi ini kan ami hamu ne kan ami usi organ itu ne organisasi resistensi ami la gosta itu ne o serviço satu detik governo bela valoriza o salai la bela inventan sene to o gosta sana ela belo Wen ia tribunal terus ke hau dia jura ada hau jura hau negai hau martir nebe mak mate pusil hormon to lor sai tirah mutu khel hau kuliah dia lo khatur kaping los ida be tinggal di veterannya tinggal turun dia lebih hans bisir makanya ne hakarak ne continue kami peruntuhan kami ronto atau kalang kalor kami kontribusi hobe justiça para halo lielos. Lielos ne ito ho ita makapubukan lielos ni lain. So lielos ni iha tribunal. Ne mak ami zizina. Kusi organ it ami zizina. Oin foi primeiro vez na vai na. Ami simo be notificação iha tinang koto na bela. Depois adiante tia. Oin mak foi primeiro vez ami surmal iha tribunal. Okay. Se tribunal decide dia ami continue ami pronto. Orang itu amsterdam tinggal izin lo. APV 23 online news tenta atau suruh o defensor público Dr. Calixto Tudo. Nudar advogado ba arguido na insenolo racing ida ho di confirma ba assunto mencionado. Mai bela consegue suruh tambah ocupado serviço balon. Ia Tinan 2017 até 2018, Senhor Arsenio Paisambano hanesan Secretário Regional Assuntos Sociais. No mostra uma conta ba assunto veterano. Iha oportunidade idene husi jornalista APV 23 online news hal entrevista pada ko Senhor Arsenio Paisambano. Relaciona ho caso indicação falsificação documento veterano iha o ekusi Raiwa nebe registrado 2003. Husi jornalista APV 23 online news hodi ite barona mutu informação completa husi Senhor Arsenio Paisambano hanesan mos presidente autoridade cessante. Halo hanse presidente cessante uluk hanesan secretário regional da solidariedade social lebe toma conta nos assuntos veteranos. Halo hanse hakara kare lia los ne atu to nebe tamba
questão de julgamento, no tribunal maka decide, mas não há pedido hendet uluk iha 2000 hira makne 17 ou 18 aluhat ya veterano sira kusini hau pernah khusus sira perhadiah ledados maka imisimu mai sira demo sira comisamos la cueron então parece medalha loro ba tribunal kona ba falsificação ba tama kumar kasirne balu tinan walu tinan siya kaya hauf hansel ukusian halofiar iha ema ho kategori tama kumar tinan walu tinan itu nila iha nabi husik ba tribunal maka itharelia los ne makila nebe ema sira be hetam be veteranos agora simba daw ko komisião masala hanya experiência mesmo antes de ser presidente, ser vice-presidente, adjunto presidente da Dr. Marie, uluk mo secretário regional, hanya pernah khusus para hadiah ledados ne. Mesmo tempel ona, aprova ona diyan ba narambalo si hetan 814. Tanda 814 ni tuir ne so sira nebe maka aparece iha besada. E a responsabilidade uluk iha cargo ou lebe makatama prisão lebe pernah husu ba governo central Ministério Social atau for dados sirne então dados sirne haware kata dados sirne barak dalo sida balu hate dia sir tama hana tama tinang walu tinang sia tinang sanulu kumar kane ukusine la iha kozi la iha nebe uluknya khusus atau hadiah lain antis simo sana mes parece barak lakoi depois kalsim do daukona nebe dia grita khusus ke tribunal maka sidi buat sirne los kasala komisião maksala ka o emasira fodados ne maksala o emasira fodados ne maka narang inventario dados hanya sugestão hanya apelo ba sirne be maka tribunal bolo né comissão tanto o suspeito sira bane hatam los de comissamos diakli kulia los de sira maka hakerek salaka inventa dados emnianka nesio tenki uzuzo de depois sira besimo ne hawatene barak mo sakerek latene sira kulia los de Sema que inventa ser dados para la